Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bwa Kongo. Mwijoro ryakeye abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Amakuru dufite aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 60 bitabye Imana mu gitero gikomeye cyane bagabweho n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 mwijoro ryo kwigenekerezo rya 19 rishyira igenekerezo rya 20 bagabye igitero gikomeye cyane ku kirindiro cy'abasirikare b'u Burundi muri teritwari ya Shabunda. Muri iki gitero gikomeye cyane cyagabwe ku basirikare b'u Burundi, abasirikare barenga 60 bitabye Imana ndetse abandi bivugwa yuko barenga 90 barakomereka mu buryo bukomeye. Ni igitero karundura cyagabwe n'abarwanyi ba M23 bakoresheje drone. Amakuru yizewe aremeza ko drone z'ubwiyahuzi z'abarwanyi ba M23 arizo zagabye ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Shabunda. Teritwari ya Shabunda iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Aka gace karimo ibirindiro bigera kuri 2 by'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare benshi ba FARDC. Aka gace kagabwemo ibitero kari kamaze iminsi karimo kugeramo abasirikare benshi b'u Burundi. Umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka yaraherutse gutangaza ko abasirikare b'u Burundi bava mu Burundi bakanyura i Bujumbura bakerekeza muri teritwari ya Shabunda. Ndetse Lawrence Kanyuka yaramaze iminsi avuga yuko bafite amakuru yuko aka gace ka Shabunda karimo ibitwaro byinshi cyane by'abasirikare b'u Burundi kandi ko barimo kwitegura kugaba ibitero kuri M23. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 19 rishyira igenekerezo rya 20 abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi batunguwe n'ibitero bikomeye cyane bya drone z'ubwiyahuzi z'abarwanyi ba M23 zagabye ibitero bikomeye cyane ku kirindiro cy'abasirikare b'u Burundi bari muri teritwari ya Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa yuko M23 yashakaga gutanga gasopo ku basirikare b'u Burundi. Mwijoro ryakeye kandi abarwanyi ba M23 bagabye ikindi gitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Shabunda. Amakuru dufite nuko drone za M23 zamishije urufaya rw'amabombe ku kibuga cy'indege cya Shabunda. Biravugwa yuko hangirikiye ibikoresho bya gisirikare bya FARDC ndetse n'iby'abasirikare b'u Burundi. Iki kibuga cy'indege cya Shabunda nicyo gikoreshwa n'abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC. Hari urujya n'uruza rw'abasirikare b'u Burundi bahagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze bakagwa ku kibuga cy'indege cya Shabunda. Amakuru twamenye aremeza ko M23 yahagabye igitero gikomeye kandi ko yangije bimwe mu bikorwa remezo byo ku kibuga cy'indege. Amakuru ataragenzurwa neza aravuga ko indege ya Sukoyi ndetse n'akajugujugu bya FARDC byaba byahiye bigakongoka muri kino gitero gikomeye cyagabwe n'abarwanyi ba General Makenga ku kibuga cy'indege cya Shabunda. Ibi bitero bikomeye cyane rero M23 yagabye mu gace ka Shabunda. Ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko intambara igiye kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo.
M23 yari imaze iminsi irimo gusohora amatangazo ivuga yuko FARDC, abarundi, abazarendo ndetse n'abacancuro barimo kwitegura kuyigabaho ibitero. Bwana Lawrence Kanyuka mwaramubonye arimo kuvuga yuko abasirikare b'u Burundi barenga 520 baturutse i Bujumbura bakerekeza mu gace ka Shabunda. Bari basanzeyo abandi barenga 2,000. Amakuru dufite rero nuko M23 yatwitse ikirindiro cy'abasirikare b'u Burundi muri Shabunda, ndetse bikaba byateje umwiryane ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Hari bamwe mu basirikare b'u Burundi ngo babona yuko barimo kwita kuri isongoye muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Gitega ngo bukaba bwarirengagije aba basirikare. Amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bamaze gutakaza morale, ndetse ngo barabibona neza ko General Neva ndetse na General Prime Niyongabo babarungitse muri Kongo kugira ngo bajye gupfirayo. Kugeza ubu turiko turavugana rero amarira n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. M23 yabakozemo, M23 yabashahuye mu buryo bukomeye. Ibi bitero by'indege by'abarwanyi ba M23 ni bimwe mu bitero bikaze cyane M23 igabye ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu ntacyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru. Ntacyo FARDC nayo yari yatangaza kuri aya makuru y'ibitero bikomeye cyane byagabwe muri teritwari ya Shabunda hakoreshejwe indege za drone z'abarwanyi ba M23. Amakuru dufite rero yemeza ko muri iyi minsi M23 yaronse intwaro zikomeye. M23 yamaze kuronka indege z'intambara, ndetse M23 ikaba ifite drone z'ubwiyahuzi. Ni za drone kamikaze, drone zitwara ibisasu maze zigaturikira aho bazitumye. Izi drone ntabwo zijya zigaruka, ni drone zikora rimwe gusa, zigenda zihetse ibibombe maze zigaturika, maze ibibombe bigaturitsa aho babyohereje na drone zigashwanyukira aho ngaho. Izi nizo drone rero zakoreshejwe n'abarwanyi ba M23 nk'uko amasoko yacu muri FARDC arimo kubyemeza. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko nyuma ya kino gitero gikomeye abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi batangiye kudagadwa. Barabibona neza ko intare za Sarambwe zarakaye, ndetse biragaragara yuko M23 irimo gukoresha ibikoresho bihambaye ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho mu kugaba ibitero kuri FARDC. Imirwano rero irimo kubica bigacika mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe muri Shabunda M23 yakoze operasiyo ikomeye, ndabamenyesha ko mu micungararo y'umujyi wa Uvira imirwano ikomeje. Harimo kumvikana amasase, ndetse biravugwa yuko FARDC n'abacancuro bayo barimo kubuza M23 gukomeza gusatira umujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Bukavu nago amasase akomeje kumvikana, kuko mu gatondo k'irigenekerezo rya 20 amasase menshi cyane yumvikanye mu mujyi wa Bukavu, cyane cyane muri komine Bagira. Abazarendo na FARDC bakomeje guhangana n'abarwanyi ba M23. Iyi mirwano kandi yubuye mu gihe ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bashyize umukono ku mahame shingiro azagenderwaho mu biganiro by'amahoro bihuza M23 na FARDC. Ni ibiganiro bibera i Doha mu gihugu cya Katari. Muri aya mahame shingiro rero impande zombi zumvikanye ko intambara igomba guhagarara burundu, ariko ntabwo ariko bimeze ku rubuga rw'intambara. Ku rubuga rw'intambara amasase arimo kumvikana, ndetse biragaragara yuko intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe angeraho yemeza neza ko iby'amahame yasinyiwe i Doha muri Katari ntacyo biza guhindura ku rubuga rw'imirwano. Imirwano yo irakomeza kubica bicike mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse M23 iraza kwigarurira umujyi wa Uvira.
Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iyakure TV. Ikintu cya mbere mugomba kumenya nuko M23 itasinye kuri aya masezerano cyangwa se amahame shingiro ku bushake bwayo. M23 nta bushake yari ifite bwo gusinya kuri aya mahame shingiro kuko nta nyungu na nkeya iyafitemo. Ibikubiye muri aya mahame shingiro byose biraha avantage ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC. Muri aya mahame shingiro nk'uko nabibabwiye bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kugenzura ubutaka bwose bwa Kongo ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukegukana ubugenzuzi bwose mu bice bya Kongo. Ibingibi bivuze yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abategetsi ba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bashyizweho na M23 bagomba kuvaho vuba na bwangu, maze abashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakaba aribo barongora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri aya mahame shingiro kandi biragaragara yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba gukontorora ibice byose bya Kongo. Igisirikare ndetse n'igipolisi cya Kongo bagomba kugira ubugenzuzi ku bice bigenzurwa na M23. Ibi bivuze ko M23 izava mu birindiro byayo. Nk'uko mubyumva rero aya mahame shingiro azagenderwaho nta nyungu na nkeya M23 iyafitemo, ntazo rwose. Nta nubwo M23 yari kubishyiraho umukono ku bushake bwayo. Dore rero uko ibintu byagenze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Katari bashyize igitutu ku barwanyi ba M23 babategeka gusinya kuri aya mahame shingiro. Mu minsi ishize mwaramubonye umujyanama wa Perezida Donald Trump, Masad Burosi, yarari i Doha mu gihugu cya Katari. Hari abanyamerika bari mu itsinda ririmo gukurikirana iby'ibi biganiro n'aya masezerano, nibo bakomeje gushyira igitutu kuri M23 kugira ngo isinye kuri aya masezerano. Hari amakuru avuga yuko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibishoboka byose kugira ngo bashyire igitutu kuri M23. Ndetse amakuru akemeza yuko pasiporo z'abahagarariye M23 zafatiriwe i Doha mu gihugu cya Katari. Ntabwo bemerewe kuva i Doha muri Katari badashyize umukono ku masezerano. Namwe murabyumva rero ko ari amasezerano y'igitugu, ni amasezerano y'agatuza, ni amasezerano y'agahato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo guhatira M23 gushyira umukono ku masezerano byanga bikunda. Amerika irababwira iti nimusinye, nimugire vuba nimusinye twicukurire amabuye y'agaciro mu gihugu cyanyu, ibindi ntabwo bitureba. Amerika rero irimo guhatiriza M23 gusinya, ndetse aya mahame shingiro nayo yasinywe ku gatuza ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyumva rero ko M23 nta bushake ifite muri aya mahame shingiro ndetse nta n'inyungu iyabonamo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bashyize umukono ku mahame shingiro azagenderwaho mu biganiro bizabahuza, nyuma gatoya umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze yuko ubu noneho M23 igomba kuva mu duce twose yigaruriye. Bwana Patrick Muyaya yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kugenzura ibice byose M23 yafashe. Ubungubu ngo M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Niko Bwana Patrick Muyaya yabwiye abamenyesha amakuru. Nyuma yaho umunyamabanga uhoraho wa M23 Bwana Benjamin Mbonimpa, ari nawe washyize umukono kuri aya mahame shingiro i Doha muri Katari, ahagarariye M23, yahise amunyomoza. Yavuze ko M23 idateze gusubira inyuma. Yavuze yuko M23 nta na metero n'imwe izasubira inyuma. Yavuze yuko ibice byose M23 ifite izakomeza kubigenzura kugeza igihe cyose impamvu za nyazo zizigwaho, ndetse bakabiganira mu biganiro bizabera i Doha muri Katari.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse ko ibiganiro bitagomba kurenza itariki ya 18 ukwezi kwa munani bitarangiye. Iyo tariki ya 18 ukwezi kwa munani igomba kugera imishyikirano yose yararangiye. M23 n'ubutegetsi bwa Kongo basinye amasezerano y'amahoro. Uyu nguyu murimo kubona ni Bwana Benjamin Mbonimpa, arimo kunyomoza ibyatangajwe na Patrick Muyaya. Biragaragara rero ko impande zombi zirimo gusobanura ibintu mu buryo butandukanye, ndetse bikagaragaza yuko aya mahame shingiro arimo gusobanurwa mu buryo butandukanye. Ibingibi rero nabyo biteye kwibazwaho, kandi abahinga mu bya politike baravuga yuko aya mahame shingiro n'ubundi ntacyo azageraho. Nshuti banywanyi bacu rero, namwe murabyumva neza, kuba M23 yarashyizweho igitutu ngo isinye kuri aya mahame shingiro biragaragaza ko nta nyungu ibifitemo ndetse nta n'ubushake bwayo ibifitemo. Ibingibi rero birerekana ko M23 kugira ngo nayo igaragaze imbaraga zayo nta kabuza izakoresha uruhembe rw'umuheto. M23 ikintu cyonyine izi gukora neza ni ukurwana, ni uguhondagura FARDC ikayirukankana ku mirongo y'urugamba, maze Tshisekedi nawe akabona yuko ibintu bikomeye. Bamwe mu bagira inama M23 bavuga yuko ubungubu noneho igihe cy'intambara kigeze cya nyacyo. Ubungubu M23 ikwiye kurwana mu buryo budasanzwe, igafata umujyi wa Uvira, igafata intara ya Tanganyika, bagafata Kisangani ndetse bagafata na Maniema, maze bakerekana imbaraga z'imitsi yabo. Ibingibi bizatuma Tshisekedi yongera gusubiza ubwenge ku gihe, maze yemere kuganira n'izi nyeshyamba mu buryo bwa nyabwo bwo kubahana, hatarimo igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atugeraho kandi yemeza ko M23 nayo rwose idashobora kwemera kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Byabatwaye imbaraga nyinshi gufata ibice barimo kugenzura. Ntabwo rero igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatuma bano barwanyi bava mu bice bigaruriye gutyo gusa. Oya rwose, ahubwo amakuru dufite aremeza ko intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira, kubera ko umujinya wa M23 igiye kuwutura kuri FARDC, maze ibarase umusubirizo, ibirukankane, ibambure ibindi bice byinshi. Abibwira yuko M23 izava mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu gutyo gusa, ndabamenyesha ko baba bibeshya. Aya masezerano nicyo arimo kuvuga, ariko ntabwo bizakorwa rwose. M23 ntabwo yava mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu gutyo gusa ngo nuko abanyamerika bayihatirije gusinya kuri aya masezerano. Amakuru dufite nuko M23 nayo izakomeza gukoresha imbaraga zayo ndetse igashyiraho igitutu mu mirwano, ndetse kugeza igihe ubutegetsi bwa Kongo buzagaragaza yuko noneho bukeneye kuganira mu buryo bw'ubwubahane. Amakuru dufite nuko ibi biganiro birimo kubera i Doha muri Katari, ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegeka ibyo bushaka, maze abanyamerika nabo bagategeka M23 kubishyiraho umukono. Ku rubuga rw'intambara rero ntabwo ariko bizagenda. M23 nayo izakoresha imbaraga za gisirikare maze yigarurire ibice byinshi, kugeza ubwo Tshisekedi azabona ko ibintu byakomeye akemera kuganira mu buryo bw'ubwubahane, mu buryo M23 nayo yungukiramo. Naho ubundi ibi biganiro birimo kubera i Doha muri Katari ndetse n'aya mahame shingiro yashyizwe ko umukono, biragaragara yuko nta mahirwe na makeya cyangwa se inyungu birimo gutanga kuri M23. Ikindi kintu cyerekana yuko intambara ikomeye cyane igiye kubura mu burasirazuba bwa Kongo nuko impande zombi ubungubu zirimo gukusanya ibitwaro, ndetse abasirikare baryamiye amajanja. Hashize igihe kinini FARDC irimo kuzana abasirikare benshi mu birindiro byayo, ndetse irimo kubegereza imirongo y'urugamba. Indege z'intambara za FARDC zikomeje kuzenguruka hejuru y'ikirere cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare benshi ba Kongo barimo kugera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo.
Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera ku rubuga rw'intambara. Ibikoresho bya gisirikare bivugwa yuko birimo kuva muri Afurika y'Epfo nabyo birimo kugera ku rubuga rw'intambara. Abacancuro ba FARDC bakomeje kwiyongera muri Kongo. Imyiteguro yose irimo kwerekana yuko impande zombi ziryamiye amajanja kandi ko ziteguye gukocorana umunota ku wundi. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo gusohora amatangazo bavuga yuko FARDC irimo kubashotora kandi ko irimo kubagabaho ibitero bya hato na hato. Ubungubu rero FARDC n'ibitwaro byayo karundura nayo yiteguye kugaba ibitero kuri M23. Ntabwo FARDC arabaswa rwose, ndetse n'abategetsi ba Kinshasa ntabwo arabaswa. Barabizi neza ko M23 itazava muri Bukavu ndetse na Goma gutyo gusa ngo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabivuze. Abakongomani bari Kinshasa barabizi neza ko M23 ntabyo yakora. Niyo mpamvu rero Tshisekedi nawe arimo gutegura intambara. Tshisekedi arabona yuko ibiganiro ntacyo bizatanga, nawe arimo gutegura intambara yifashishije abarundi, abacancuro ndetse n'abazarendo ngo barebe yuko bakwigarurira Bukavu ndetse birukane M23 mu mujyi wa Goma. Biragaragara rero ko intambara yonyine ariyo igiye gukemura ibibazo muri Kongo. Imirwano karundura igiye kongera kubura mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse biragaragara yuko kuri iyi nshuro FARDC na M23 bagiye gukocorana bya nyabyo.